labang so lam arjan kaponda bangkan pilo pini Hindu sotom serme pini labang so lam Christmas alam nang pachini dona pini honghari tom serme pini Christmas alam nang pachini dona pini aron kimi matel khimon ki kroy dorok serme pini labang so lam nang pachini dona pini katong ka we pure thia dang arat an serme pini lam the nang pachini dona. So Christ was not born on December 25th, that's just a tradition. One of my birthday too, I just don't like to brag about. Christmas is coming, but not in Russia, because we don't celebrate Christmas on 25 December like everyone else. We celebrate Christmas on 7 January. December 25th is not a Christmas. Matijong ni pain ko ra phoke lage Christmas kalibu. People si nili pudam, lapen people si mune tum mangkudam. Lapen people si mune tum bujidam. Pini nili labang so at hymns and si pini nang ito phan pe klan si. Tangte avido le pungchen. Cardon viewers, nalitong kato ka fans na may nilining aklong pe at one Christmas sa cardon viewers yung cardon. Nalitong kato ka na may harjulong tahay po, machini tahay po, Christmas awards. Tapang sa awards kajulong itong an ke chini tahay po, je Christmas na ke Jesu Cristo amahan ka tayo. Lancho takali Jesu Cristo ke laki ningkang sam na pen ningkarong ke wan pang lapan po si halabang so Arni ke itong celebrate ng Jesu. Lapan halabang so pan ke itong ke Arnam po si Hong. Lapan Arnam, lapan alang likin ningkang sam harichu po si ito pa. Sa may pini Arni, itong December 25th is not a Christmas. Matijong ni pain ko ra phoke lage Christmas kalibu kipotok. Christmas is coming, but not in Russia, because we don't celebrate Christmas on 25 December like everyone else. We celebrate Christmas on 7 January. But the main celebration in Russia is, of course, New Year's celebration. Nasi pini nili openly nilining ching tung pini Christian atau maafan. Kato kami fans na nili Christian atau maafan sa may carbon sipyo nili ta Christian. Lapen po si pini nili Christian amen and ponsi lapen Christmas amen and ponsi. December 25th is not a Christmas panang nili. Kato kami arat ko fans may than pakla ponsi. People si nili pudam, lapen people si mune tung mangkudam, lapen people si mune tung bujidam. Pini nili labang so at hymns and ponsi pini nang ito than pakla ponsi. Nonggori sini lina to panthan ponji atheli tum Christian tum an ke chobai long le pen chorai long le pusi makhapon labang so teng sipini ni lina to panthan pe kla ponji labang so long ke tok do chobai long le buli to phan ke tok lake bible long si tum phan tok pondan bible long no posang si ke tok do Colosia lo ning pi ke thong la pen so sit kya long ke tok do langan long le purang ni tum thek Colosia ning pi ke thong man so sit kya nang tum lahin apan chicho bible ri long bima nang tum apran prang on la pen akam he ci or laben ot kimi cepatu long lake bible long ke tokalam nilimet hang likta bonta nam kani nasi pini hadadak bible long ahok ke tok do dadak ahok ke tok bangal pilo nang litum lahin cicho bai siroi nasi pini nili nang to pan katto ka be karbiang long warat tung an mas karbiang long warat an pan karbiang long ben ka chini tang an to pan seme pini nili ahok lam nili cicha Sa may pini nili labang so lam arjan kaponda bangkan pilo pini Hindu sotom sa may pini labang so lam Christmas alam nang pachini dona pini honghari tom sa may pini Christmas alam nang pachini dona pini aron kimi matel khimon ki kroy dorok sa may pini labang so lam nang pachini dona pini kato ka we pure thia dang arat an sa may pini lam the nang pachini dona laban pasi pini nili labang so lam arjan ponda pon nili pini kanang je lam ahok alam si pini nili je laban e theda nili kanang je pachurai de je pachini pon. First point, Jesus was not born on December 25th. December 25th is simply a holiday that has been attached to the birth of Christ. So Christ was not born on December 25th, that's just a tradition. Nombor sini lilang to phan peklar ponji ahok Christmas lake 25th December Bible along na hok sinamit tok kape sinamit it take tok do lake Bible along ilitung look along lai lang te thengsi Bible along lugan ni pihini la panang sob kya papen Christ along langnam sinang mililada kong to pa lugan ni pihini ang sob kya papen Christ along hereri pima mathanon mili nang to phan ning arong aberta kemi wanlo lake kaddo kawi arat pima pini David arong supilong nang to phan kapijok bang tirthya che tanglo hempu Kristo anang ihina haladak lapason si ahok ketok do halabang so teng pen ban si pini itong Christmas kato halabang so Bible hukum ke kroipen Bible aron ke kroipen si me itong Christian atong Christmas ka 2080 aprang lapusan si Jesu Kristo ang mahangang tek jidap doko arnam te kala tong siningang sompen bango lapeladak lapusan si biri saki bi tuma panalong arnam te kala tong chiklang
great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Arnam tikala tum ciklang nam pen biri sakibi tum phere olu. La perapot arnam tikala bang oleh tum. Phere di pima mathanon. Neli nami tum apan ning arrong pik abeta kermi wan. Laki ka to kabi arar tum apan. Pima pini David arong sopialong. Nangni tum apan kapicok ba. Birthe hace tangno. Hempu Kristo ke alang ni lo pusi. La sipini apor ili tum kapahadam mate itum kalakadam sami halabang so lamber. Pini halabang so apor ki ing sampi. Apen halabang so ning vek ing sampi. Halabang so ning wela po anakas kang samno kang samprek chat. La sini declare le konsep ni lina to apan kithan manggel ko Christmas tu katalon cheng lage Romana der dang si Roma khai tu si lagi katalon ke cheng. Apen halabang so kitalon ke cheng lage December 31st ani plus katalon cheng. Ebos remehal tum ching bai si December 31st ke lagi samuel la so si lage kali la si December 25th ani si lagi samping la pela bang so no ki kang sam da prek cheng la per si December 25th ani le Christmas hok na si. La si halabang so ni pen si December 25th ke lagi Christmas si hok pon. December 25th ani ke lagi Jerusalem mate Egypt ade long no si Jesus Kristo amang thega demano in sampik la pela halabang so kang sampik per si non ilitum Rome adera dangatong nuson si hai lakhapon si halabang so por pachiton si lapen nepa mesi lapen muntri pa mesi December 25th hello lake Christmas lo si pachithan halabang so teng si pini Christmas tutalon pon mo Christian atong andi lake Christmas ketalon na si pini nilita makroilo lake kang sampi kaning we lake Christmas ke lake December 25th ani si Christmas. La si pini ni declare le konsep bang ngali tum panthan bikla konji la hello. Pini ili tum Christmas ke lage December 25th kali data. Sada me pini ili tum ningar lo yongsi. Nang li yongsi, ngan li yongsi. Jesus Kristo pan accept pa melo li putang December 1st tame ili tum Christmas that night. La si pini December 25th is not a Christmas. But pini ni lipuji. Lagi December 25th ani Christmas kali data hai mere. Tepos reme itu man ningar lo yongsi. December 25th hello Christmas liputante hala hello ahok pera Christmas apen hala bang soani panne itum kroilo liputante hala hello Christmas la sipini ni lilam thira pansing ton to rikapo kadto ka ipans teme kelang pochoro par piglo next Christmas apa thangal itum langji liputante dadakli no nang thai kono nang itum kadto ka ipans teme akero pipen sini lilam the ribik cheglo kardong